ko ko le ho fanga ngai fata ko to pe ko se na faket me faleni ka ata mo ha ke fa por kala ma ko ni pa ki mo ko fa malo ke ta mai vani ofa mo ta hi ha ko to pe ko ne fai mai ta mo uyo ta wa sia mai mo meniti ko ni be ko le ke ho fanga to he pe ta ngata te ki ta fa ki to mama o atu ka ata mo ke fa ka hoko ai por kala ma ko eni ko por kala ma ni ko ke lo ai ka ko uhinga ku fe ma o ke whakahoka te mea koe nika te motol ke lawa ke mo mui ai i he whekau aki mo tau ngā ue koe niko whakahoko. He kohono uhinga o kuia i ngahi mea hoko e whanua pau kai ke whaamalawa ke mohanga o makupusi ai. Ai mea ko hoko pa koia ko fe ma o ke wanga o whamatala i he reanga mahe ni ke lawa ke mohanga mahi noi. Ka ki mua ia ko fie tukoi pe whamalo ke tamahe vani he ofa mo tau i hao o kune whai ma te tau tolo. Whamalo ata te motor na lawa ke motoko ni mano whai te teo e pokalama koen ke poni ko whamalo ata te motor. Whamalo ata ke ka whai whekau ma kau taki loto. Na neongo na te na te whai pe pokalama toko naki pa koe mo ni ten te whai pokalama ka neongo e na mo kei tohi ai pe mo whamalo o whekau aki moe. Polkalama koe ni, pa koe ia o ko whakamalo ai i he tokoni mo ofa mo ngahi tala sili o whai ke lawa ke tau wako i he me wholofola pa lawa ke ne encourage ki tau tolo e ngai mea ko toa peo ke lawa ke tau whai pa koutui koe ngahi hinoi i mo tatake ka hoi whekau o ku hoko koe whakamama pia moe whoiama ke lawa ke hulu mo take ki tau tolu ke ngahi mea ko toa peo ko tau whai tau te whito ka te au mo polkalama whamama koe ne whanua koe ia o kou whiawhia ke la ke whakahoko polkalama koe ia he poni sai koe settingi o ku whai kehe pa ko kai ke fuloko ilonga lelei ka koutu iwe mahalo o ku tonu peia aia hena ku hanga ea tamatei a telefoni off me power pa ko time go retrieve mai au whai ke apita settingia me anga maheni ka koutu kontak lelei pe foi polkala maha ko lava o se ate taimin but anyway malo sai ke lawe tau asenitaka tau kamata ko tau asenita he poni ko whare tu i mo fu o tahine gona ko pilo leo kai more ke mama pehe go ni ko aya ka fehi aki ai pe ko aya go ni o pehe o ku ai ke tu fo gilalo i kai o fe mai fo noa ke na ilo na to me go ni ke la ke na fa ya tutuni o to no fe ka o aki mo me ko to pe ko na fo noa he ko ta fo noa ko ka fo noa ha ta pe to ta ko nga ulaki ko va o te pono mo pilo levu pa ko loto ke tala noa ki ai ko hinga anga por kalama ko ni ko lava ke hanga o fama ala mai ai mea ka to pe na hoko mai he ta o fa ni maono ko hiri o fai matale muy he ta ne fa to fa por kalama ko ni ko alenta o ua mo lava ke sio e ngai mea hoko ko no fai mai ko ni pa ko ni hoko na ko ni ko to si e kakaya na hanga ko understand mea ko taimini o toko lahi yange kakaya koe o toko si yange kakaya na understand o toko lahi yange kakaya koe na understand na tol ai ngai move holo ko ni ka na ke no pe na tol mo na fa nga feeling e ofa ke princess mo ofa ke tu mo ofa ke fale alo pa ko me to ton pe ke but at the same time o to ton ke iloi e na performance mo na behavior ke lava ke fai hatutuni o tonu ke te koe pe mo family ko nga wa leva ko hono o hinga ko na fa malolo ya atupo wono i ne hoko balemia mo manatu mo tol ka ta na tu ngawe i to ngana hetain ko ya ko nga tolu leva ko kau ai kuin fehu tu po ni ma pilo levu na fa nga hi me atai tau o makatu unga ya lo to mama ya tu po wono hetain na ne ke balemia ai ko konga whāreva ko kau no pere mo hange ko una family tu aki konga kau no pere una whai hala tatau mo tahine pilore mo tahine kon ko pilore una o asi mai ngahi me akata ko e pa ko loto ke hanga wha mahino ka tek motol ke mahino ka tek motol
Kokonga ni malewa ko amanak ke to he tui o ku yai e ngongo o mai ka te au pa neongo tala mai te ke toton ke release ka ko tu yau toton ke release pa hoko pa ka ke hoko ka ko ene uhinga me ako o ku firma wa he tui ke ni hanga o to ka polisi pe me he pa me fa to tolo manatu ko se ni royal command ke fo tu o commission ni tau e fai hala mo me ka to ko ya pe au firma tui ke release polisi ke ona na te fai ngawe ko ya ka fai ngawe ko ka sotia e ko ka kai una tala ko uhinga ha fe mai tu i ke to ngai fa ka tau atonga ko hala ya ko konga no te lava leva ke tala no heni o me ko foi por kala ma kon poni ko ki me kon sisi ko e pa te fe mau ke tala no heni ke fe mau he mu meni ke foto ne foi poate ke ni hanga to ngai a campaign ko wa fe wata pa ko ko ai ni ko pe he o fe fai me lava hata ko me atoton peni o ton ke whakahoko o sia ka kai toko lahi whai tala noa ki ai mo mea ka toko ni pa ko ni osi ko ni ko mea koe hoko at koe he ni ko tala noa ke ko atimi o whekau aki individual fo i totaha whiri whale alea ko toa pe ko pau ke whai kai tala noa e whai ate tohi whekau aki mo mea koe ni pea ko ia o ko loto ke tala noa ke he poni pea mo e teu ke wha e container ke toko ni ki tonga tapunima lo saline o ko ai ke mo he mea ko ni he ko hinga ko fefine pe ko taha and I need a for container atu ke to kon ke campaign ke at maau to ki mea ako fa teriha o vahe mo vahe nga mo mea ka ta ko ya ka ko parani nga o ko ni ke fo container ma tonga tapnima ma hausa ke ta kamata pe ko e ko nga ulo aki e o ko ha mai ko ni